آمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الحج. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آل عمران 96 97. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori o juuɗe enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o monule meɗen saabu yurmede yo juuɗe sahaba ɓen fof o juula e dendanagal jokkuɓe diina kaɓe jokkunoka. yo Allah jokki en kan diina, yo Allah tabintin en e Makka, yo Allah ƴettutu en kadi e nder Makka. Allahumma amin. walli fiiɗon ɗo yo Allah yurminen yurminamo o addi ngal dambugal ɗo o wi alhajju e dambugal yewtayngal fi hajju ngu julɓe ɓen fof no fottani wonde hajju ko tugalal jeyangal e tugalal islamu ɗen. hadisaji ɓurɗi heewde ɗin ko ngal ɗon ɗi watti tugalal jowaɓangal ko shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajji baytillahi alharam. no woni hadisi goɗɗo go adduta wa hajji baytillahi alharam addi noon wa sawmi ramadan. wa ala kullin la mushaha fi l-istilah ida fuhima al-ma'na. tartibe on na wonde mano himmi ha ɓay kan fottana wala no maki buniya al islamu ala 50. l'islam ko mahi ko e hoore ɗe ɗo joyi. alhajju o addi ɗo aya alqur'ana on taw tindinayɗo wonde hajju no waɗɗi. qala allahu ta'ala, allah towɗo o wi: inna awwala baytin wudi'a linnasi, tabiti wonde suudu attindu waɗanede yimɓe ɓen fiika ɓe rewa Allah, lalladi bi bakkata, ko ndu wondu ka wiyete bakka. no wi'e bakka, no wi'e makka, ko mana goto. suudu attandu waɗede fi yimɓe ɓen yoɓe ar ɗon ɓe rewa ɗon Allah, ko ndu suudu wondu makka ɗon. mubarakan o sifi ndu wonde ko ndu barkinanu pellet. wa hudan ko ndu peewal kadi lil alamina wonande tagore nden. peewal no heɓo e mayru. Allah no fewniri yimɓe buy sabu mayru ɓe yahatawa ɓe feewano, ɓe hajjoya ɗon ma ɓe waɗa umra ɗon, ɓe wango ɓe yaha safa e marwa. Allah okkora ɓe peewal, ɓe arta ɓe accita fiiji bonti ko ɓe jokkuno few. ko ndu peewal wonande tagore nden. fiihi no e mayru ayatu mandeji ko Allah anditirte
bayyinatum feeñuɗi ɓanguɗi kadi ko tindinta kon wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko o kaawe ko o ngalaw himo woodi himo ñeeñi no e ɗin ɗon mandeji maqamu Ibrahima darolgal annabi Ibrahima ngal ka o darino ɗon o mahi suudu kaaba ɗum joni woni duuɓi guluji buyi kono batte on no ɗon ha joni wa man dakhalahu mo naati e ndu suudu ɗo kana o laatike aminan ko o hooliɗo mo naati e hurum makka on hare o woni hooliɗo ɗum ɗo hay fewndo ado l'islam fewndo majjiyanko si goɗɗo woni no o dogi ha o fattike e nder makka on ara ɓe inna o ɗo sino woodi ko yewte koyo yewte na piiro alaa ɗo gere alaa ɗo hibbo ƴiƴan alaa ɗo ko ɗum waɗi hilfugo wanno nelaaɗo nodda e hilfu on yani hilfu ko jooɗagol halda fotta ɓe jooɗi ɓe haldi ɓe fotti ɓe tawi woɓɓe goo watti tooñude yimɓe arooɓe hajja ɓe adol islam tawi no hajjede batte no annabi Ibrahima hajjira e noon no yimɓe ɓen no arde teddinde suudu ndum kono woɓɓe profita ɗon jatta ɓe njooɓa hoye maɓɓe koye tooña ɓe ɗon ɓe jooɗi ɓe haldi ɓe fotti adol islam ɓe noddi nelaaɗo tawa ɓe inni awa ɗo ko faalaɗen ɗo hannde ɓurde hannde kala mo yiɗen no tooñi e ɗo ko yen darano mum haa itten tooñadege hoore makko kala mo yiɗen no tooña ɗo ko yen jogo juuɗe makko ɗen haa waccita tooña laaɗo maaki on haldi fotti ɗon ko fewno majjiyanko kono hay ka l'islam simi noddama sifa ɗum mi tawete waɗi ko goonga daranogol tooñaaɗo ɗum ɗon diinaaji ɗin fof no tabintinni ɗum haqqillaaji selluɗi ɗin fof kadi no tabintinni ɗum mo naati ka suudu ɗon hara o woni hooliiɗo walillahi ko Allah woodani ala naasi e hoore yimɓe ɓen hijjul bayti hajjugol ka suudu hijju hajju fof ko gooto ko Allah jeyi no fawi e hoore yimɓe ɓen yo ɓe hajju ka suudu ɗon kono man istataa ilayhi sabilan komo taganama hewtugol e suudu ndun laawol mo heɓi laawol no hewtira ka suudu ɗon haray fawike mo yo waɗan Allah arɗo ka suudu ɗon o hajja heɓugol taga suudu hewtugol ka suudu ɗon ko heɓugol ko yoɓete kon si tawi ka on tigi woni ɗon no woɗɗi ko ɓe yoɓe e ko acce ka ɓe nguure e tawa laawol ngo kadi no holni hara on tigi hulana mum ma jawdi mum ndi waman kafara mo yeddi mo heeforɗinni wi ɗum na hakkitande mum kañum hajjugol ɗum ko fussi noon kañum diina ko meere ko lorata ko hoore makko fa inna allaha tabiti wonde Allah ganiyum ko yondiniɗo anil alamina e tagore nden wala haajo yimɓe ɓe ko yimɓe jogi haajo e makko amonanta ko Allah ha lorrama a yeddata Allah ha ɗum ɗon tampinamo hay fus eyo ɗum ɗo koye suratu Ali Imran woni aya 96 e aya 97 taarifuhu andi gollen ko honɗum wiyete hajju huwa ko wiyete hajju qasdu makkata ko faandagol makka fokkutugol yahugol makka anniyagol yahugol makka li adai ibadati altawafi wassa'yi walwuqufi bi arafa tawa ko on tigi faandi ko tottugol dewal honɗum wangagol ɗum ko taaragol suudu kaaba ɗum e yahugol ngol yi'ugol safa yaha marwa
iwtamar wa arta safa والوقوف بعرفة يهم الدرجة كدي عرفة وسائر المناسك إذن دنانغال دو واتيدتون ونبوغ قول جمرة جدن ونوالو يقول مزدلفة إكو ويتتا ونو توقون تيجي ودير نولو استجابة لأمر الله كساب جابة قول نوتا قول يامرور الله نك وابتغاء مرضاته توقع قول ولاي الله دون تيجي ودير ونا يقولون في كومبا يقولون ولا توريسم ياغل ناني إند توم يهيئة جندو يتو يهيئة منا يهيئة عرفة يهيئة مزدلفة يهيئة صفا مروة يهتم كونو فاندي ko tourisme yagal ko yahugol tun yi'a wona makkin ɗinnanagol allah no harana dewal yimɓe no yaha e nokkeli ɓuy fi tun yi'oygol kumpa tourisme yagal nani inde no Hong Kong no foti ye Singapore men nani inde ɗon ye ɓe nani New York Manhattan foti ha سيدو غي إتاس تراوج أيدون مية هنية يا جند أتويا دارا تيرو فوتو جوانا دون دا undo ko yahugol kumpa na dewal na maccininanagol allah hajju gum kañum nano ko yahugol waɗa ɗiwi aaɗi ɗo kono hara ko tigi anni ko ɓay allah noddino yo neɗɗo yo julɗo on waɗa ɗum himo notade ko allah noddimo kon himo yahude waɗa ko allah yamirimo kon fi ɗaɓɓugol baraji ko allah fodi kon mo waɗi ɗum ɗo ko ɗum wiyete hajju wa huwa hajju mum ahadu arkani lislami lhamsati ko gotal e tugale l'islamu ɗen joyi wa fardun min alfara'idi allati ulimat min addini bidarura hajju mum ko farilla e nder farillaji andaɗi ɗin ka nder diina wonde diina gasata e ɓawo majji ulima min addini bidarura andama ko obligatoire si diina neɗɗo kan sellay be ɗum ɗo tawe falaw ankara wujubahu munkiru kafara wartadda an l'islam si yeddi waɗɗagol hajju mum yeddowo goɗɗo go yeddi ɗum kanko inni no hajju ɗum waɗɗaki ɗum ko mono faala waɗa mono ani hacca ɗon ɗum wona obligatoire moodi ima goɗɗo yaha taaroyo suudu kaaba yaha safare mara ɗum ko wonɗum kadi o waɗa ɗum kadi quel probléme oɗo haray o woni keefeero kef o yarton dini ka l'islamu si hari mo nder ton o yarti si hari mo nder ton no mbafanga udditike o yarti yaasi ngal fermama o wontiri yaasi jooni والمختار لدى جمهور العلماء كسباكم كدنتال كرمكوبه أن إجابه كان سنة 60 بعد الهجرة كسباكم ككرمكوبه تيجي تيجي كونde waɗɗagol hajjungu ko hitande honde ɗum waɗɗina ko ka hitande jeegaɓere e fergol nelaaɗo ngol nelaaɗo fer ɓaŋi makka seni madina woni duuɓi jeego ka hitande jeegaɓere ko ɗon hajju mum farla li annahu nazala fiha qawluhu ta'ala sabu cippoyke e nden hitande ɗon ka hitande jeegaɓere e fergu ko ɗon cippi konngol allahu to ɗon ka o wi'i wa atimmu lhajja wal umrata lillahi timmine hajju ngun e umra on timminanon ɗum allahu on saawi o wi ladal jumhur ka ɓurɓe ɗurde ɓen
no woodi wiɓe wona fewro ɗon de no woodi wiɓe kaka hitaande ɗimmere woɓɓe wi kaka tammere woɓɓe wi kaka nayaɓere no yeddondira kono ɓurɓe ɗurde ɓen no wi kaka hitaande jeegaɓere وي وهذا مبني على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض ويرون لو ما هي كو هore wonde timmingol ko faanda timmingol ko fuɗɗagol farlugol ina ɗum fuɗɗagol yamirgol fi hajjungu wona ka hitande jeegaɓere ɗum fuɗɗi kono wigol timminane Allah hajjo on e umra on ɓe wi ɗum ɗon ko cippi ko ka hitande jeegaɓere joni timmingol ngol wayi wasi tawi ko ɗon woni fuɗɗagol farlugol ngol ɓay sino farla fanninta o wi'aka awa gasi aray no yahude kono gasali taw no wayi o no wayi woni ko ka hitande jeegaɓere ɗum farli woni ko ka hitande aranere kaka ɗimmere kaka tammere andama ɗo wonde hajju ngun ko e farillaji l'islamu mawɗi ɗin jeeya ɗi tawata ɗi gasata ko yeddade mo yeddiɗi haray kanko e l'islamu ɓe sooɗike ɓe waynodiri wa yu'ayyidu hada o wino sembina ɗum ɗo qira'atu alqamata wa masruqin qira'a mo alqama e masruqu jangi e ibrahima an-nakhai ɓeɗo fof ko e tabi'ina ɓe jeeya wona ɓe sahabaɓe kamɓe ɓe jangiri wa aqimu al-hajja wal umrata lillahi kamɓe ɓe na wa aqimu ɓayi kamɓe ɓe ƴetto wa aqimu woy ɗum ɗo wondi aray ko ñinnugol ko fuɗɗagol ngol non wi rawahu at-Tabarani bi sanadin sahih ko filli nde jande maɓɓe ɗo kamɓe ɗo tato ko imamu Tabarani fillo ɗum non e tugande sellude ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة 9 أو 20 ابن القيم الجوزية كان كو جيتيني وند فرد والحج قول كو ونو ko kahitande jeena e ɓere fergol nelaɗo ma kahitande sappa ɓere ko haala juutuka o ñoggi ɗo kono fayda na ɗum ɗo himmien ko himmien ko ɓay wonde woni farilla gasi e hitande o hitande farla woni farilla fadluhu ɓural hajju ngu رغب الشارع في أداء فريضة الحج وإليك بعض ما ورد في ذلك ولو شريعه ورير إني تطول فريضة الحج رير إنغول وسوسينغول ووكيلغول وجيجوغول waɗo sharia on no rerɗini moƴƴi fii tottugol farilla hajju mum wi wa ilayka ba'da ma warada fi dhalika awa e hino ɗo ɗa wawi ƴettugol ɗo yoga ko ari kon e ɗum e ko waɗɗo sharia on rerɗini en wonde yen tottu farilla hajju mum o waɗi no jogii ɓural ma jaa fi annahu min afdali l amali ko ari kon e dalilji wonde hajju ngun no jeeya e golleji ɓurɗi moƴƴude ɓurɗi mawnude no jeeya e ɗin hadisaji an abi hurairata radiallahu anhu qal ittama abu hurayra yo allah weltanomo weltano sahaba ɓen fof o wii su'ila rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama
ayyul a'mali afdal nelaɗo landama ene nelaɗo golleji ɗi fof ko golle honɗe ɓuri moƴƴude qala nelaɗo maaki imanum billahi ko gomɗingol allah wa rasulihi e gomɗingol nulaɗo allah on ɗum ɗo ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fuu jaka imanu no naati e nder golle ɗe qila o wi'ana kadi fayi landiɗo wi'i summa maada si ɗum ɗon feƴƴi kadi hare ko golle honde ɓuri moƴƴude qala o maaki summa jihadum fi sabilillahi refti ko waɗugol jihaadi on fiino laawol diina allah kam ɓantora qila o wi'ana kadi ɓaawo ɗum ɗon summa maada si ɗum ɗon feƴƴi haray ko honɗum woni tammum ɗum qala o maaki hajjum mabrur ko hajju ɗigguɗo ko woni hajju ɗigguɗo ko hajju mo jillodiraali e bone jillodiraali e bakkaatu o wii ɗo kanko o firi walhajju lmabrur ko wiyete hajju lmabrur huwa alhajju alladi la yukhalituhu ithmun ko hajju mo tawata jillodiraali e muɗum bakkaatu taw si hara ko ɗum woni firangol mi aali e firirɓe ɗum sabuna wonugol hajju ngun kawantigi fuɗɗi hajju ngu haangu gasi fes hara bakkatu ɗum wo bakkatu ɗum jillaali e mum ɗum ɗon wela hewde mbeɗa so inno bakkatuji jani ɗi haray no nani قال الحسن البصري أوي أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة كانكو إمام الحسن البصري كانكو أوي كويتي الحج المبرور وحج دي قولو كونde on tigi yiltirito o hoota ka makko taw himo ruuɗi aduna on bimana faale aduna on no famɗi e makko moƴƴi himo rerɗi himo faala fi lahara on foti oɗo hajju makko ngon ko hajju mabruru kono amma si on tigi arti tawi alaji e no yiɗi mbuuɗi ɓuri ko ɓe yiɗuno kon fewno ko ɓe yahata e jaka mbuuɗi ko makka noon weli hade annda no mbuuɗi weli arta on e wigol sa anndu ko alaje waɗimmi alaje ko waɗimmi kon min mi sikkano yaaɗo makka waɗa e ɗum goɗɗo kanko Alhasan Basra o wii ko maande ko hollata wonde hajju on woni mabrur ko yon tigi fanɗin faale aduna on o ɗuɗɗina faale lahara o wi waruya marfu'an fillama no towna ɓanta ha hewtoy e nelaɗo bi sanadin hasanin kanko o wi ɗo tugorneji nde moƴƴi anna birrahu it'amu ta'ami wa linil kalami ɓe wi alhajju lmabrur bir wo ko wiyete alhajju lmabruru ko ñammingol ton ñaamete wowla haala ɗaatu ka newi ka hara sonkata ñaaɗata hara sino mari kadi wuddirta ñaamete o kanko wi wo so on ti waɗi ɗum ɗo hara o heɓi alhajju lmabruru tigi on alhajju lmabruru ko yon tigi eto o waɗira hajju no nelaɗo waɗirno noon o woɗo woɗeteɗi ɗin o waɗa waɗeteɗi ɗin o laɓɓinana waɗanteɗo o hara o heɓi hajjul mabrur inchallahu allah arsuko e ɗum ma jaa fi annahu jihadu ko ari kon kadi e makuji nelaɗo wonde hajju
ko jihadi kontete ɗum kadi no ari e maakuji nelaaɗo no jeya e muɗum عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما اتما الحسن ابن علي ابن ابي طالب قال ويلتن مكانكو ابن مكو ويلتن صحابه بن فول ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني جبان واني ضعيف قرق اريمي انلا من بدهولي ريد إني جبان الجبن وكل ريل نوي الجبن فرماز نوي جبن كل ريل نوي جبن وصفه وين كويته جبان ما جبان غير هول ريل وين ميكو هول ريل وإني ضعيف من كريم اللوي وملوه من على دولة فقال نلا رماك هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج لا رماك هلم جهادي متوتا يوغل ألاتو تفندرو شوك جلب الألاتو بول الألاتو ندقوا الألاتو قاوى الألاتو نشمكت الألاتو كرة الألاتو تفتا are on jihadi ɗon ɗulle ko hajju idan nelaɗo kontiɗo hajju on wonde ko jihadi fi kana tufidiro allah nder ɗon rawahu abdourazaq wa tabaraniyu wa ruwatuhu sigatu ɗimum ɗum wa an abi hurairata radiallahu anhu ittama abu hurayra yo allah weltanamo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qala وندر الله أماكي جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج جهاد موت نيج ene ɗo luuɗo e sonnaajo ɓeeɗo tato kamɓe jihaadi maɓɓe on alhajju ko hajjugol ngol rawahu nasai bi isnadi hasanin oɗo hadis ko fillima ko imamu nasai o wi tugol nden no moƴƴi cheikh al albani tawtimo ɗon ka sahih sunani nasai o wi hadis o nimo moƴƴi wa zada o ɓeydoy ɗon wal umra e waɗugol umra on yani wonde jihadi mawɗo nayejo e neɗɗo lumɗo e sonnaajo kamɓe jihadi maɓɓe o ko wagol hajju waɗa umra tammum ɗum wa an aishata radiallahu anha annaha qalat ittama e nden men aicha yo allah weltanomo weltano sahaba ɓen fof o maaki ya rasulallah nara aljihada afdal al'amali o yimene meɗen yii wonde jihaadi o ko ɗum ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fof afala no jahidu emenen sonnaɓen kam men watta jihaadi ɓen heɓa golle ɓurɗe moƴƴude ɗen ɗum wonay ko ɓir worɓe ɓen tun qaala nelaɗo maaki lakinna afdal aljihadi hajjum mabrurum kono ko ɓuri moƴƴude jihaadi on ko hajju ɗigguɗo hajju moƴƴuɗo hajju waɗaɗo ko waɗete kon e mum woɗa ko waɗete kon e muɗum rawahu bukhari wa muslim nayi on wa rawaya anha kamɓin ɗonon ɓe fillike ɓe itti e makko kanko nene men aicha ɗum ko imamu bukhari imamu muslim ɓe filli ɓe itti e makko galat wonde kanko nene men aicha o maaki qultu mi inni ya rasulallah mi inni ene nelaɗo allah o allah nahzu wa nujahid ma'akum emen haɓata min waɗa jihaadi min wonde emen onon worɓe ɓen minen sonnaɓe qala laɗo maaki lakinna ahsana aljihadi wa ajmalahu alhajju hajju mabrur laɗo maaki kono ko ɓuri
labeede ko ɓuri moƴƴude e jihaadi on ko ɓuri labeede e jihaadi on ko hajju ngun ɗum ko hajju ɗiggu ngun hajju moƴƴu ngun waɗaako ko watte e mum ko waɗa ko waɗete e mum قالت عائشة من عائشة ماكي فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وويمي أجتا حج باو منن قلدو إنولا صلى الله عليه وسلم باو تو منن وند ko ɓuri moƴƴude kon e jihaadi ko ɓuri laɓede kon e jihaadi ko hajjugol ngol ɗum ɗo hannde kadi mi accata hajjugol hajju fuutata kola hannde kadi ma jaa fi annahu yamhaqu dunuba ko ari kon wonde hajju no monta bakkatuji ɗin kadi o addi ɗo hadisaji tati ara noon an abi hurairata radiallahu anhu ittama abu hurayra yo allah weltano sahaba ɓe fof wattinaki maɓɓe قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدل أمك من حج محجي فلم يرفث ودالي رفث wowlugol haalaji ñidduɗi kaanuɗi yowodirɗi e affaire rewɓe ma fijidugol e rewɓe walam yafsuk o waɗali fasiqiyagal ko bakkatuji ɗin raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu o arta e ñande o hewti ka makko ta o mara bakkatuhu hay gootu o wayi wa ñande yumma makko jibinnomo o arta e ko jibinaɗo keso telen ka bakkatu رواه البخاري ومسلم وفيد يرفث يجامع والقول جماع يقول إصناجو إمندون وأنا عمرو بن العاص اتما عمرو بن العاص رضي الله عنهما ورضي الله عنه قال أوي لما جعل الله الإسلام في قلبي ساق الله وأنه الإسلام كبرنيان أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مئارك نلاد مئني نلاد أبسط يدك فلأبايك فلت سوكي ومانغو ببايو نرى إيمان ƴettida e ma aadi bayɗodirgol kamɓe l'islam ene wawi joni konti wotalngol goɗɗo ko yo fontu jumum ala jogoɗa ɗo inna mi jaɓanima mi ɗoftike ma fanniya ɗofti allah e nelaɗo fontu jungo ma go mi mbayini gaala o wi fa basata o fontingo fa gabattu yadi o wi min mi tami jungo an gon kanko Amr ibn al-As فقال لا ما لك يا عمرو كون هو الماء كورجا قلت ويمي اشتريت ميدو فالا ودتا وكونديسيون فالا شرط inde si baydondire قال لا معك تشتريت ماذا شرطنا هون قلت أوي مكانك أمر أوي أن يغفر لي de mi yaafete bakkatuuji ko mi wanno ko law jogi kaydiiji jilbu jalbuji no e majji woneji molnaade mi waɗi nde miɗo faala ma bayɗodirde ma kono faala meɗa condition wonde ara ɗum ɗon on lanni ko feƴƴi gon qaala nelaaɗo ma kadimo ama alimta anna al islama yahdimu ma qablahu ene e a anda wonde l'islamu yirbinay ko attino ɗum kon ko l'islamu tawno neɗɗo waɗi e boneji waɗi pankareji o yarno beere o wanno zina
o wanno anda l'islam yirbini hay ɗum fof bonna ɗum ɗon fof watta ka asfi maakuli wa anna alhijrata wonde ferugol kadi tahdimu ma qablaha ɗum kadi yirbinay ko attino ɗum kon fergol doga leydi keeferagal yaha e leydi l'islam fii no rewira Allah wano ɓe dogirno makka ɓe ari madina noon wonde ko on tigi wanno kon ada o ferde e boneji si o feri fergu sabu mum fergu dogugol tawoya Allah ɗum ɗon montanaymo ko wanno law kon anda ɗum wa anna alhajja yahdimu ma qablahu anda kadi hajju yirbinay bonnitay ko wonno ko adino ɗum kon e bakkatuji e boneji ani ayɓi ɗo piiji tati ɗiɗo fof ko hulɗa ɗo bakkatuji ko wannuɗa ko ɗiɗo fof ɗi montay ɗum ɗo l'islam on taw a wongol julɗo ɗum ɗon montante ko wannuɗa kon aɗo a wonde julɗo ko ferɗa kon iwɗa makka doguɗa aɗɗa madina ɗum ɗon kadi montante bakkatuji ko wannuɗa kon makka si a hajjoyi hajju mum kadi montayi bakkatuji ɗi wannuɗa ɗon ɗi wannuɗa aɗo hajjudi machallah rawahu muslim ko filli hadis on ɗo ko imam muslim tati on وعن عبد الله بن مسعود اتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة nelaɗo maaki jokkindire rewindire ardindire hakkude hajju e umra waɗon hajju so on heɓi feere watton ɗon kadi umra so on heɓi feere fillito ɗon hajju so on heɓi feere watton kadi umra jokkindiron ɗi fa innahuma yanfiyani alfaqra waddunuba sabu kanji ɗiɗi hajjon e umra on hino riiwa hino raɗo hino pottina baasal ngal e bakkatu ɗin baaji ɗon ɗiɗi baasal bakkatu kama yanfil kiiru khubsal hadidi wono wiwndu biwɗi ko wifeteno kon law ko bahilloɓe wifirayno kon fi wulnugol jande ɗen wono ɗum ɗon riiwirta ko soɓi kon e njandi ko takki kon e njandi jande ɗen haray wonde ko korni kon no takki ɗon koɓolle ma leydi ma goɗɗum go ko jeaka ka jandi kono si wuli tun ɗum hoɓɓete to iwa lutta jandi nin tun ka o wi wano wiwndu e riwirta ko soɓi kon e jandi wa dahabi ma hara ko kanŋe wal fiddati ma hara ko kaalisi ɗum ɗon fof si goɗɗum no takkino ton ko jeyaka ton si wuli tun ɗum ɗon sama iwa fes lutta ko laaɓi kon وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة لا تناكي حج إقود مؤجد جد سونا الجنة رواه النسائي والترمذي وصححه وبيلو في الليم الترمذي فيه مسلم شيخ الألباني رحمة الله عليه كصحيح سنن النسائي وبحديث الإمام ما جاء في أن الحجاج وفد الله ko ari kon wonde hajjiyankoɓe ko ɓe hoɓɓe Allah ɗum kadi no ari o hadisu ɗo fi kala arano wona selluɗo an abi hurairata radiallahu anhu o itti abu hurayra no itta e muɗum wo anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam gal wonde ɗuɗaɗo Allah ummaki alhujjaju hajjiyankoɓe hujjaji ko jam hajjiyankoɓe wal ummaru e waɗoɓe umra ɓen wafdullahi koɓe délégation Allah koɓe hoɓɓe Allah in da'awhu si ɓe torike mo ajabahum o jaabotoɓe o noototoɓe wa in istagfaruhu si ɓe insinike kam makko
بإنسني كبم بترك ما يوافو به غفر له ويافو شيخ الباني ماكي كضعيف السنن ابن ماجه وماكي حديث وناسل وروى النسائي إمام النسائي فيلي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بيدو نايون بفيلي في صحيحيهما كم منه كسل دفت ما بسل ابن حبان ابن خزيمة بفيلي ولفظهما كونغول ما كم منه وني بوي وفد الله ثلاثة هب الله بينكو بتاتو ديليغاسيون الله اونكو بتاتو الحاج حجيان كوجو والمؤتمر يا وندو العمره والغازي يلتو يا حبول في سبيل الله بيدو تاتو كو بهب الله اودو حديث شيخ الألباني ماكي كسائي سنن النسائي هي مسلم توتينون ابن حبان نوي مسلم ابن خزيمة نوي مسلم إذا أودو تنبتو يا باوجو أو سلنايم سبو وني شاهد له. طيب ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة ko ari ko wonde hajju joddi mun din ko aljanna aramun ko rawal bukhari wa muslim imam al-bukhari imam muslim be fillitike an abi hurairah radhiyallahu anhu beyti abu hurairah yalla weltana mo weltana sahaba be ko watti dage mabbe weltano en قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أماك العمرة إلى العمرة عمرة ها عمرة برد عمرة هبي عمرة هيدر دون كفارة كيافتون كمنتين لما بينهما كونكم حق نمجي إبكاتوجي تسوكي والحج المبرور حج دي قلعهم ليس له جزاء إلا الجنة أو إلا الجنة أنهم مرا جدي سونا الجنة حج المبرور الآن جدي سونا الجنة الله أكبر. حديث دمو وروى ابن جريج في لي بإسناد حسن إسناد النموذج عن جابر وإنت جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وندر على أمك هذا البيت دعامة الإسلام ندو سود دو ندوني تقال الإسلام ندين دعامة تقال دوسا او ندو سود الله دوني دوس الإسلام ندين فمن خرج يؤم هذا البيت مويالتي تايه مفادي دوسود دو من حاج إمرد حج ينكوجو أو مؤتمر ما ودو عمره كان مضمونا على الله حري ولاتك كو فوتا إمردك الله كو غارانتينا إمردك الله إن قبضه سي تميم دون وريمو أدو هوتغول كمكو أن يدخله الجنة دونار تما الجنة وإن فوق وهبوار بكردال سو ما يلا يتري مغارانت وان دونار الجنة سي هوتي إن شاء الله هوتا كنت الحاج وهبا كاريكو يورو مسيدانغا هراي دربي والله إن شاء الله ينتري الله سبحانه وتعالى كانكو أرسكو أو يرسك الحج المبرور يا الله أرسك الحج المبرور بيا هاري حج بيا الله أرسك بيا يا هم بيا الله نيونا بفنديتو توكادي كو بهبنو كونكو حج المبرور نترك الله يا الله فامي دينا كان فامي سلو أرسك كادي قول تريكو كون دغي فامي دكو وجوانا كون يقول لك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين.